بسم الله الرحمن إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ng mga kamislam, alhamdulillah, yan ay naisap kita niyo hajaman parsukuan long kasing ad-dawatus salafiyah sumakawa hawak tuining yaring guru na to kuliah amuin long ta nagtagna sin pangadjian sin kita niyo pagnanan long niya al-kabair din ha kitab amuin doon haun tiya yun to din mga katan pardusahan dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala mga dosara kula manjari hawak tuin insyaallah ganapan niya kato taniyo in pangadjian nito yan na sinagi amuin sampai matanggos siya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini insyaallah maray hati ko mabot na siya pahikalima ikalima na siya ini pakrasi na mo in pangadjian insyaallah na biyayaon ganapan niya kato itukbal ko in guru na kalasahan wayron na rutain dengan Syekh Sansibar Jamali wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli niya mga taymanghud na mo ha kami Islam hawak tuini insyaallah ta'ala higanap na mo indeng ha mga pangadjian sa halga kiyawa dang ha kitab al-kabair amuin kitab siulat Imam az-Zahabi adumin insyaallah ta'ala ganapan na to indeng ha mga pangadjian bakas na to nakitagnaan pangadjian itukbal na mo habihaon hika katluan tagwalu dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala nasabot na to na in panagnaan sampai kakatluan tagpito dayng ha mga dosa sa lagbo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kakatluan tagwalu at ta'allum lid-dunya wa kitmanil ilm. Amuin pagpanuntut ilmu habukun karna sin Allah ta'ala bat malainkan karna maksud parihasan sin pagdunya wa kitmanul ilm iwan sin pagtapok sin ilmu inya tudayng ha mga dosa sa lagbo pa Allah ta'ala. Ipagpanuntut ilmu ini ring ha mga wajib kato tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nasin farman sin Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ingata pangadjiya hatiha sinwayun tuod Tuhan dukaing bat malingkan Allah ta'ala. Wastaghfir li dhanbik iwan pangayo kau kaampunan patuhan mo. Dan di ayat ini dia kita muna sin Allah ta'ala manuntut ilmu. Ingatun ta muna in Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatun ta bang uno in parda akan sin Allah ta'ala. Ingatun ta bang uno in liangan niya. Ingatun ta bang uno in hak sin Allah ta'ala rendi katwa supaya tahi katunay. Ingatun ta in hak sin ipun matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagpanuntut ilmu in inireng ha mga piyawajib. Biya na sin kiyaway ta kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin
in pagpanuntut ilmu, mawajib hatiap-tiap usog Muslim. Mawajib hatiap-tiap Muslim usog iwan Muslim babae. In pagpanuntut ilmu, subay tud siya makauna daing hakatan, makauna ray hahilalaungan, iban makauna ray sab daing hakakahinan. Hangkan na siya buti Imam Bukhari, hakitab niya sahih, inangin niya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hambuk daing ha mga bab pangadjian, inangin niya al-ilmu, in ilmu qabla al-qawli wal amal, makauna siya daing hakaul, iban makauna siya daing hahilalaungan. Asabab din dito, in mawajib hatiap-tiap manusia, hari pa siya mag-amal ibadat, hari pa siya huminang, iban umanib simperda akan sin Allah Ta'ala subay siya manuntut ilmu. Karena ilmu imamaytay kaniya, bang unuin hinangun niya. Bang uno in mga ibadat, parda akan sin Allah Ta'ala. Bang uno in mga ibadat, parda akan sin Nabi Muhammad. Iban bang uno in mga kakahinang amuin, piyang langan sin sara sin agama Islam, imamaytay kay mu amunin ilmu. In ilmu, lang si mga ulama al-ilmu bit-ta'allum. In ilmu suway tuod siya hatihun, suway siya pangadjiun. Lang si kaibanan kaulamaan, kaunahan man kau manuntut ilmu, in suway kau tuod maramo magbalharap in guru mo. Suway kau tuod magguru, di mamarahi mamasasadya kau kitab. Biya na sin siyabot Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, syarahan niya sin kitab al-usul al-thalasa qaul Sheikh محمد بن عبد الوهاب اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث هذه مسائل والعمل بهن. In pagyan rin ito hatu ta'allum, ingatan niyo ya kau kaya rahmatan sin Allah Ta'ala, matantudlong niya mawajib ka tu tanyo in suway kita niyo mangadji. Sin tu pasualan, tu masa'ala, iban mawajib in suway si ang gautaan. Long Sheikh Fawzan hafidhahullah Ta'ala, hasyarahan niya sin qawli Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, in pagpanuntut ilmu magkaunahan tuod suway ka umalop guru. Sabab may ta banglaw niya baran-baran mo nagpaham, hakitab biyasa mo amunatuin khatir, amunatuin makapiriglo. Labi pa kaulong niya makapiriglo rin hataw jahil. Sabab may ta in tao jahil, kaya ingatan nin siya yaun awam, kaya ingatan niya mayroong ilmu niya. Ada kunin tao taka ilmu, amuin na lang siya nagpaham sin agama, amuatin makapiriglo karena may ta di siya mabaya patumtuman sabab in pamaham niya in siya yaun hakaamuan daysab minsan siya halong kalaungan. In mga kaulamaan, in inibiantog sin Allah subhanahu wa ta'ala, in biantog sila sin Allah ta'ala, sin in sila nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyana sin kiaway ta sin Allah ta'ala suratul Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Matantuod in samunal nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunay mga ipon niya ulama. Yung mga ulama, sila imatan nagmamabuha pa Allah ta'ala. Naon ba ulama, wayron kabuha niya patuhan, bangso pa mawayron kabuha niya patuhan, biya nasin pangunghi mujahid ibali syabi, law niya al-alim, man khafa Allah, in alim, amuna in mga nagmamabuha pa Allah ta'ala. Law ni Rabi ibn Anas, man lam yakhsha Allah, falaysa bi alim, hisiyu in wayrun nagmamabuha pa Allah ta'ala bukun si alim. Di siya matawag alim, minsan pamataw din ilmu niya, apabila wayrun din doon kaniya, in kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpanuntut ilmu, subay tuod karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta, bang in maksud mo nanuntut kaw ilmu, ha, bukun karna sin Allah ta'ala, ha parihasan dunya, inyatu gaman kau nakahinang sin salagu-lagu dosa pa Allah ta'ala. Yung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, Arawang riwayat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Matantud in amal in kakahinang lumaway siya rin unhaniyat, uno-uno imaniyat niya amuratin mahasir niya. Nabang siya nanuntut ilmu, inyat niya hakar na sin Allah ta'ala, insyaallah ta'ala tumbasan siya karayawan sa lagu-lagu. Nabang sa pama imaksud niya nanuntut ilmu, habukun karna sin Allah ta'ala, akar na kawasa, akar na kabantuhan, amurat turaysab, initumbas ka na sin Allah ta'ala, di siya tumbasan sin Allah ta'ala, hadlaw akhirat karayawan.
Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yanbaghi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa yusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah. Isiyo-siyo lang si Nabi Muhammad inantot sa ilmu, amuin ilmu yaon subay tuod hakar na sinallahu ta'ala impagpanuntut kaniya sakali nanuntut ilmu yaon bukun karna sinallahu ta'ala bat malaykan karna sin farihasan dunya law sin Nabi Muhammad adlaw kiamat di siya makahamot minsan dakuman biya hamot sin suruha. Bingka nanuntut sa ilmu sa pagkaduhay in maksud niya minsan hamot sin suruha di siya law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makahamot. In mga sila nanuntut ilmu karena supaya mayan sila alim hambuk na sila dayang hama nga hitilakbo palang sinafinar ka jahannam. Kaya si Kiyawait as Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ta'allamtu liyuqalu alim. Angkan siya nanuntut ilmu karena supaya siya may ng alim. Dahil dito hadlaw kiyama, hitilo siya palang sinafinar ka jahannam. Haruay hadis lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah. Isiyo-siyo nanuntut ilmu habukun karna sinallahu ta'ala, karna sindukain dahin kaniya. Aw arada bihi ghairallah, atawa kanin maksud niya ruwain dahin Allah ta'ala. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyatabawa maq'adahu minan nar. Sumadya na siya sindiling kuran niya halam sinafinar ka jahannam wa na'udzubillahi min dhalik. In ilmu suway sa pag-amalan. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu al-ilm illa kibra. Isiyo-siyo nanuntut ilmu, ubusin ilmu niya yaon di niya rapagamalan, wayroon hikaganap sin ilmu niya bat malaykan amo na in kibir, amo na in takabbur. Sebab din dito, hamang nga taon nanuntut ilmu, mawajib tuod in subay nila dayaon in niyat nila. Subay nila dayaon in maksud nila. Subay tuod karna sinallahu ta'ala, bukun karna kawasa, bukun karna kabantukan, bukun karna supaya kau karunguhan batin ikaw alim, bukun karna ini hasupaya kau makahutba kakilahan kau ni si manusia batin ikaw hambuk kau alim, bat malain ka ning pagpanuntut ilmu. Subay tuod ini karna sinallahu subhanahu wa ta'ala hasupaya di kita magdusa kaniya. Hangkan na rin ha mga dua asin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udhu bika min ilmi la yanfa. Magpatilibon ako kayo ya Allah sin ilmu di magmumpaat. Bima na bangin ilmu di da magmumpaat kato na mas marayaw pa yung meron ilmu ta. Atinin pangayon ta, dua apa na pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin uno-uno ilmu makawata, magmumpaat, muna-muna paginhawawaran ta, mahuli pa pamilita, iban pa mga kataw tayo manghuran ta muslimin. Kasabab din dito, subay tuod, intiap-tiap, ini manununtut ilmu, ini subay niya parihalaun, in pagpanuntut niya ilmu, subay niya dayaon inyat niya, laung hi halal, ibnul Allah, talabul ilm syadid, in pagpanuntut ilmu, lando tuod siya masigpit, lando mahuli. Wahifduhu asyaddu min talabihi, in paghapal sin ilmu, labi pa masigpit, dahing sin pagpanuntut kaniya. Wal amalu bihi asyaddu min hifdhihi, in pag-amal sin ilmu, labi masigpit, dahing sin paghapal kaniya. Wassalamatu minhu asyaddu minal amali bihi, iban in kasalamatan dahing ilmu, labi palaw niya masigpit, dahing sin pag-amal kaniya. Sabab dahing dito, subay tuod, ini dayaon sin manusia, at inasubay sa manuntut ilmu, sarta subay niya hapalon ng ilmu, kaya pangajian niya, sarta subay niya ray sa amalan, iban subay niya salamatun in ilmu am indiara niya yaon, subay niya parihalaun di niya pasaran ng ilmu karena ini ilmu sinallahu subhanahu wa ta'ala. In sumuno, dahil nga mga salagu-lagu dosa pa Allah ta'ala, dosa hikakatluan tagsiyam, laong sin Sheikh rahimahullah ta'ala, al-khiyanat. Amuin pagpanghayanat. In pagpanghayanat, inireng ha mga salagu-lagu dosa pa Allah ta'ala, inireng ha mga piyanglangan katutan yung sinallahu ta'ala, iwan piyanglangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagfaro rin Allah ta'ala suratul Anfal, Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasula
wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya kamu mga beriman, ayaw tuod kamu manghayanat pa Allah Ta'ala. Iban ayaw tuod kamu manghayanat pa Rasul niya. Iban ayaw tuod kamu manghayanat ha mga taupyak, ha mga piyak amanat kanyo inyat tulong sin Allah Ta'ala kaya ingatan nyo. Law Ibn Abbas, al-amanat a'malu allati tamana Allahu alayha al-ibad. Ipagyanon lang niya amanah, dahil di hay ni amuna in amanat, piyak amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Dahil ha mga faraid, dahil ha mga piyawajib, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to amana, piyak amanat kato sin Allah ta'ala. Lima na bangin, sambahayang dahil ha mga faraid, dahil ha mga piyawajib sin Allah ta'ala. Subay mo yato tunay, karena bang mo iikatunay, in ikaw nang hayanat kau patuhan nagpapanjari kayo mo Allah subhanahu wa ta'ala. In kakahinang hayanat, in iniray nga mga sifat, sin sila munafik. Biya na sinkas nasabot, sinabi na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salat. In ayat, in pangilahan, sin mga sinataong munafiq, tu. Nung sinabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In panagnaan, idha haddasa kadhab, apabila siya mamisaray ang puting. Wa idha wa'ada akhlafa, apabila siya jumanji, baluwahon ng janji niya. Wa idha tumina khana, apabila siya pag-amanatan hayanatun niya. Isyahid din di hadis ini, in mga sila mga hayanat, dahil mga kakahinang sin munafik, bukun kakahinang sin bariman. Nung sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahida lahu. Wairun lang niya iman, isiyo-siyo hindi siya kapag amanatan. Iban wairun agama, isiyo-siyo in magpangbaluba simparjanjian. Sabab din ito mawajib tuod at tiap-tiap Muslim in subay siya ini mag-ayad, sinilalaongan mag-ayad siya sin kakahinang apabila piag amanat kaniya. Labi awla na amanat sin Allah Ta'ala din ha mga piyawajib niya subay tuod hitunay si Muslim in amanat sin Allah Ta'ala bima na subay nila hitunay in mga piyawajib kanila sin Allah Ta'ala. Iban mang sila piagamanatan sintay manghud nila Muslim tamikyan subay nila ray sabi pasampay di nila manjari hayanatun karena bang nila hiyanat inyat to nakahinang sila sin sa lagu dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sumuro niya dosay kakapatan al-mannan. In mannan amuin kakahinang sin manusia hinang marayaw. Nagsadakka siya, nagsambahayang siya, nagpuasa siya, uno-uno kakahinang marayaw. Mahuliing kakahinang niya, yung siya but niya pa. Law niya sa pama, nagsadakka siya. Ubus na nagsadakka, ang panasabuton, alhamdulillah, adlawin nila kapag sadakka ko. At tawakan mang siya dukalan na tao kaya sadakkahan niya. Pang takaw lang niya, mayroon kaya sadakkahan, mayroon misa ni pangaon mo. Inyat tumanan, sambuton mo pa yung karayawan. Bangkaw himin ang karayawan, pa Allah Ta'ala, atawakan karayawan, patay mong Muslim, ayaw mo na pagsambut-sambuta. Karena inyat to, suway sa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya kamu mga bariman, ayaw niyo tudba talaing sadakka niyo sin pagsabot niyo. Biasin lang pagsambat sin bahasa, magpanumboy. Sabuton niya pa yung kakahinang niya karayawan. Inya turing ha mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Tulong sin Allah lang si Nabi Muhammad in di sila dahon magbisara sin Allah Ta'ala. Di sila aturun sin Allah Ta'ala adlaw qiyamah. Iban di sila parihalaon, iban siksaon sila sin Allah Ta'ala sin siksa maulun. Uno day ha mga tuyat ko, impanagnan al-musbil, amuin magpaliw sin sawal at tawakan uno-uno na rin ha buko-buko niya. Ini karwa ni al-mannan, amuin nasabot na to hababi ni, amuin ini magsabot siya sin uno-uno na nahinang niya karayawan. Ini kato ni al-munfiqu silatahu bilhal fil kadhib, amuin darang siya sin uno-uno darangan niya laway ring hapag sapa amuin sa pagkaputingan bisin sa pama
aun mamikan niya in siya nagdarawang ista laong si mamimi unin ista mo ini bago ra pinagi niya wallahi inista yan bago sa halo na at ina si mapasya supaya sadya makabi in mamimi sa in painin kasabunalan niya ito bukon bunalin siya pahan niya inya to makalamod siya dahil ha di sila dahon mag-meeting sa Allah Ta'ala di sila aturon ha adlaw kaya maiban siksaon sila sin siksa nahulul imma nga sila amuin almanan laong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sila makasud pa lang sin surga salasatun la yadkhuluna jannah aw nang si Nabi Muhammad tu di sila makasud pa lang sin surga inambok dahil hatu al-aqu liwalidayhi amuin sila si musulang harwa maas nila ini karuan ya al-mudminul khamr amuin adik mag-inom alak ini katuni al-mannan amuin nasabot na to ha bab ini sabab din dito bangin manusia mag amal ibadat labi marayaw ini tapok niya na di na mang sopa masih magsadaka nari na siya tumakad pa in sadakahan niya subay pa iman kanya magsukul at awakan mang siya dimihil uno tatawangan na di na siya magkahunahan subay pa hiutangingan niya sponsored by atawa donated by di na ito kahunahan sabab in mahal ka din di bang kau nagnapaka atawakan uno ibadat labi marayaw in tupot na Allah Ta'ala in makaingat daong sin sila bang laong niya hikatukbal na sintuo mo na di na makaingat in lawa mo amoy at to inday nga mga ini kaw nila in sumunod kaniya al-hadiyatu wa arbaun hikakapatan tag-isado sa rakula at takzibu bil qadr amuin panghimuting ha kadar hagiantaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in Allah Subhanahu Wa Ta'ala kiadar niya, gianta niya na yung kataan, piya panjari niya din di dunya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala biya nasing kiawaita, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 500 nga ibu tahun, ini hawairuun niya papiya panjari in dunya, asaling kadar naon na, asaling kadar aon na. Sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Mattantu din kataan, ya panjari ng ulong sin Allah Ta'ala kadar hati ni hagiantaan niya nawang sa pama ini himutingon mo inday nga mga kiadar sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala inyatu daing ha mga ini dosa dakula po Allah Subhanahu Wa Ta'ala imma nga sila di mamarat siya sin kadar pagtawag al-qadariyah gawin na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya na sin kariwayat din kan Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu nang si Nabi Muhammad إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة أمر مناديا فينادي نداء يسمعه الأولون والآخرون apabila long yapunun na indeng hapanagnaan sampai pakahinapusan panagnaan manusia piapan jari sintuhan sampai pakahinapusan umat si Nabi Muhammad apabila sila punun na hadlaw kiamat manawag tawag long si Nabi Muhammad mananawag tawag hadlaw kiamat aunda ko sinullah ta'ala manawag tawag bang manawag tawag na makarungog in kataan piya panjari dahing hapanagnan sampai pakahinapusan in agi si manawag tawag ay nakusama Allah hauno na yung mga sila ini malukat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sila mamarat siya sin kadar laong niya fatakumul qadariyah dimindog yung mga sila qadariyah fayu'maru bihim ilan nar umusdakun sila ini sumud palaon sin afinar ka jahannam di makna yung mga sila di mamarat saya sin kadar in sila yattu makasud palam sin afinar ka jahannam law Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kullu syai'in khalaqnahu biqadar in maksudnya yatturongnya maktubun fil lawhil mahfuz qabla wuqu'ihi in pagyan sin Allah ta'ala in katan pia panjari namo dayng qadar dayng hayan ta law Ibnu Abbas in pagyan qadar den itu kya surat na siya long ya lawhil mahfuz kia sulat na ingkatan kadar ingkatan jumatu hari pa jumatu ing kakahinang ngayon asal kia susulat na sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala halawhil mahfuz ing kadar ini mawajib subay siya parat sayahun si tiap-tiap beriman karena di masampurna ing pag-iman mo sehingga subay kau mamarat saya kadar karena ing kadar nakalamod siya dahing ha rukun iman unum dia nasin nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu ya subuh siya sin Jibril akhbirni anil iman baik taya kubang unin pagyan iman lang si Nabi Muhammad al imanu in iman lang niya an tu'mina billahi
wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Syahid din di hadis ini in qadar nakalamod siya dahil ha rukun iman unum lima sampurna in pag-iman sin tiap-tiap manusia apabila siya di mamarat saya sin pagtawon qadar. In qadar kataan Jumat wa manusia ng si mga ulama apabila natayma niya yung qadar dahil Allah Ta'ala karayaw sadyakan niya. Kaya nasinday nga mga kisah Jimatu ahambuk king hambuk na kura iwan sin minister niya aw namuk adlaw gimuhain king dahil ha palas niya imaksud niya matto siya pangimba managgaw hayo mamanuhot gimuha man siya piaglanggal ni minister niya law si minister niya pagkainkaw law sin king matto kulong niya pangimba managgaw ako hayo mamanuhot ako hayo law si minister mga dako aw punta miyagad na siya dahil nun manharan iadar sin Allah subhanahu wa ta'ala nautod in hambuk dahil nga gula may 5 singking nautod man yung gula may 5 singking law si minister niya inyan lang yung karayaw kay mo diyo ka lang nagtuwing king sagmayta ang mga kato nautod na 5 kukuhan pa ko iman pa ko yung karayaw kako sampai diukalan siya, sampai niya butindukan niya, diyan yung ministry na palang sinjil, ginil niya. Doon na yung ministry na palang sinjil, di na makaangad pagimbakan niya, sab ginil niya. Di mo i-ranking pagimba niya ng isa-isa. Doon man siya, hagimba, halang gulangan, piaglanggal niya yung mga manusia, yung mga tao naglalawag, sin masumbay nila. Aun mga tao halang gulangan, naglalawag sila masumbay. Sabay taon dahil nga mga barhala nila in panglaggoy nila barhala subay nila kasumbayan uno-uno na masumbay hayop at tawakan tao basta yung mahal ka kasumbayan nila kapag kurbanan nila napiaglanggal siya si mga yatto sampai piaglanggal man siya pagkita naman kanya marayong baran niya king siya law si namoy tao alam gulangan niya bang mga kato malungay na kami naglag sin masumbay na mo diyaon na mo na piyagba, mataod na piyaglanggal na mo kahayop-hayopan sa bukong asin tambok mo yan. Ikaw yan yung marayaw mga kato pagkurbanan. Sampay doon man, hiukutan na siya sinluwin. Paghukot man kanya, kita si mananaggaw yaon hindi man niya pukul, nauto din di man niya. Law si mga tao nakasagaw ka na yun, di ko man yan pagkurbanan, sa may taon aib mo. Taka-aib ko, di ko man yan pagkurbanan. Tignan ko, matupya pa siya. Nakapaway siya na sumbay. Nagbalik siya mato pa minister niya haram sinjil. Iwan pagyan niya minister niya, alhamdulillah kaya rayaw, in pagutod sin 5 ko. Sa banglaw niya, wayron na utod din 5 ko. Habihaon na sumbay na ako. Sa pagkalaw niya, aon aib ko, way ako na sumbay. Sabsin na utod din 5 ko. Laong sabsin minister kaniya, alhamdulillah, in ako na jil mo. Sa banglaw niya wayron makusyod parang sinjil hinapulang niya wayron ay ako'y masumbay si mga sila akong kapagkurbanan isyahid din dito injima to kanila karo kaya rayaw in pagjira minister kaya rayaw in pagutod 5 singking kaya rayaw dami kanon hambok kisla kan Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu hawak tuman simpamarinta yung Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Piya marinta rin nakakam Islam. Apabila on makatakaw suway siya uturan 5. Bang siya kahunalan. Haupun taon naramat to kanya panakaw. Saan ta kaya hunalan siya yung nanakaw. Haupun tayo hukuman yung Umar ibn Khattab suway siya uturan 5. Doon man siya sunga siya uturan 5. Intaw panakaw yaon. Bang mga kato pabisara na ako sabay mo na ako tuloy magtuloy 5. Dilan siya waktu na misara. Unin lagi niya. Laong niya, in pagtakaw ko ini munal, nakatakaw ako. Sa in pagtakaw ko ini, bukun ko kabayaan, ini kadar ka po sinong Allah Ta'ala. At inasampay pagtakaw na kaya dardasin Tuhan. Unin jawab yung Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala. Habihaon laong niya, uturan ko yung 5 mo. Sa mablong, yung pagutod ko yung 5 mo, ini kadar daysab sinong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uturan siya rin. So may ito na yung mga kisah. Yung sumunod na yung mga dosa na pula pa Allah Subhanahu wa Ta'ala
at tasammu ala nas wa ma yusirrun. Amuin mang dungog-dungog kau ha manusia, sinparkala tiya tapok nila. Yan ang mga manusia, mag-meeting-meeting sa sila sadya. Di magpahati arugaing. Sa may taon mga parkala, secret nila, tiya tapok nila. Di mabaya, makaingat pingkatan manusia. Damang sa pamamiyat tukaw, aw nag-meeting 2 tao yan, usmat tukaw paraig nila. Imang pagdamog kitab, sarta nagbasa-basa kaw. Sa intay nga may tukab, imaksud mo dungukon mo, tungukon mo, bang unimpiyang bisarahan nila. Ingkakahinang biyatu di yatu manjari. Dahil nga mga piyanglangan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah ta'ala suratul Hujurat, wala tajassasu, iban ayaw tuod kamu mangjaga-jaga, ayaw tuod kamu manunguk-nunguk. Ingkakahinang biyatu, dahil nga mga dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isumuno, dahil nga mga salago-lago dosa pa Allah ta'ala, dosa hikakapatan tagtu, annamam. Innamam, amuin magdarabis saramat tumari. Magdarapit namat tumari. Do makarungog istorya dengan sipak. Dahon niya sa matupahan sipak. Minsan pa istorya mangina. Nadumo ka rin sa pindangan sipak. Sampay mang istorya na isa. Pamisara na isa. Umusing karungan niya dengan sipak. Dahon niya sa matupahan sipak. Sampay maauling pagkalo sindo tumpukan. Asawag sinuno. Asawag sinamuk manusia. Magdabis saramat tumari. Magdapit na. Na kakahinang bihatu, kakahinang dosa dakula Allah Ta'ala. Nang sinabi Muhammad, la yadukula jannah namam. Di makasud palong sin surga, in mga sila magdarabis saramat tumari. Magdarapit na. In ini rin ha mga, biya na sinkyaway ta sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ini, daing ha mga makasud palong sin afinar ka jahannam. Biya na sinkyaway hawak in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakalaway harwa kubul. Dari singkir riwayat marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain, nakalaway Nabi Muhammad harwa kubul. Law si Nabi Muhammad innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Matanturin dua lang sing kubul yaon sisiksa sila. Law si mga ini ubusan pa niya siya but bang may tasiksa. Unoy do sara ko may tasiksa indo halam sing kubul yaon. Amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-baul. Ikaw na sinambuk di siya magpanimudihi. Hangkan siya hangkan siya siksa. Inambuk na yung hakuli sa biyaw, hangkan siya siksa. Nung sinabi Muhammad, wa ammal akhar, fakana yamshi bin namima. Ada po rin doka inambuk yaon, ikaw na niya magdasya pitna, magdasya bisaramangi, ini nahinang sabab ikasud niya palang sinafinar ka jahannam, ay nang sabab sin may ta siksa siya rin dito, halaw sing kubul niya, halaw sing kubul nila. Demikian kaya riwayat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao magdarapit na magdarapit sa ramat tumari. Tiyawag sila si Nabi Muhammad syarrun nas, sangi manusia. Nang si Nabi Muhammad tajiduna syarrun nas, kabakan mo inday nga mga sangi manusia, zalwajhain, duwain bayho nila, duplikara. Tiyawag sila si Nabi Muhammad, duwain bayho. Maita, alladhi ya'ti haula'i biwajh. Matto siya pahan sipak, bihat to sa paniin, bihat yung bayho niya. Matto siya pahan sipak, bihat yung bayho niya. At inamang sa pamarian sipak, tumpukan, in siya marayaw. Mang siya makatupahan sipak, amo sabit yung marayaw kanya. Sa ay maksud niya magdasya pitna, magdasya, bisaraman niya, supaya makapagkalo, in dua tumpukan. Aroy hadis lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man kana dhali sanain, tiyawag na sab sila rin di dua uno. Kung na dua bayho, sa ay pagtawag kanila dua rila. Amay mga Rusya magdarapit-tapit na. Wa man kana dhali sanain, isyusing kaunan nila, dua dila, fid dunya rin di hadunya. Fa inna Allah yaj'alu lahu lisanain min nari yawmal qiyamah. Isyusing kaunan nila dua rila rin di hadunya, adlaw kiamat, inangan sila sinallahu ta'ala dua rila. Indila hinangon sinallahu ta'ala kanila, dahil haram sinafinar ka jahannam, nalalablab in dila nila rito alam sinafinar ka jahannam, wa na'udhu billahi min dhalik. In sumunod niya, ikakapatan tagupat, al-lian, amuin pang laknat. Kapag mamang laknat kau pagkayong manusia, yan imian kau, hamuk manusia lang, mulianat kau sinallahu ta'ala. Ang kau nang laknat apag kayo manusia, inya tudo sa rakula po Allah Ta'ala, di kau manjari mang laknat apag kayo bariman. Di kau manjari mang laknat apag kayo bariman. Bang mo siya laknat, biya mo rasya
sinpiyatay. Pero sinpiyaway ta si Nabi Muhammad la'nul mu'min kakatlihi. In paglaknat abar iman biya mura siya sinpiyatay. Namang sa pama ini nang laknat kau amuk manusia sakaling siya yaon bukun siya wayon siya lalaknat sinullahu ta'ala magbalik maun kayo mo. In panglaknat mo ating na ikaw inlaknatun sinullahu ta'ala. Unima na sinlakna. Imana sinlakna makalayo na kau dahing ha rahmat sinullahu subhanahu wa ta'ala. Bangin manusia lianat sinullahu ta'ala makalayo na sila dahing ha rahmat sinullahu subhanahu wa ta'ala. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha la'ana syai'an, mattanto dinipon apabila siya manglaknat tang sulagun-unu muk manusia, saadatil la'na ila sama, umangkat in laknat harap patasin langit, fatughlaq abwabus sama dunaha, uwasan patambulunin lawang sin langit, summa tahbitu ilal ard, fatughlaq abwabuha dunaha, uwasan pa in laknat ito magbalik maripangin lupaan, summa ta'khudhu yaminan wa shimalan, uwasin lakna ini limingi patuwiban palawa, fa idza lam tajid musahan, apabila in laknat yaun di siya makawak, hatinya wayrun lianat sinullahu ta'ala, hatinya ini wayrun kawakan niya hamanusia amun lianat sinamuk manusia yon, wayrun siya lianat sinullahu ta'ala, law niya rajat ilal ladhi la'ana in kana ahlan lidhalik, magbalik hatinya bang sapama in tao yung muna lianat, okay la'natun siya sa in problema rito bang sapama in iyan mo yaon lianat ko sintuan us, wayrun siya lianat na magbalik mari kayo mo in la'nat sinullahu subhanahu wa ta'ala, bimakna makalamut kau dahing ha mga uno makalamut kau dahing ha mga laknatun sinullahu ta'ala, makalamut kau dahing ha mga dusara kula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga lianat sinullahu subhanahu wa ta'ala, kes nasabot si Nabi Muhammad mataud, kaya na sinasabot niya la'anallahu musawirin, lianat sinullahu ta'ala yung mga musawirin. Yung musawirin ini kaya na sinasabot ni Shaykh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, musawirin amo in tao maningod-singod hapiya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya si manusia hapiya panjari sin Tuhan. Sakali singuran mo, hinangon mo siya, ini biya kan si Rizal leon, yung si Rizal hapiya panjari sin Tuhan, hinang si manusia, yung si Rizal na hinang nabato. Inyaon mo sa uwir pagtawag sin biyaon. At awakan drawingon mo hakatas. Inya tumusawir daysab. At awakan ini tahiun mo kakana bihan paragbuson mo indag si manusia, inya tumusawir pagtagkan niya, makalamod sila tuday nga pagtawawon lianat sinullahu subhanahu wa ta'ala. Isyu pa'y mga lianat sinullahu ta'ala, la'anallahu man ghayyara manaral ard, lianat sinullahu ta'ala imamindahi sin pangilahan singgin lupaan. Uning pangilahan singgin lupaan, gana si mga ini mga lupa, aw niyan lupa bang kumami, aw nasukuran niya, atin niya yung katangan na si mga engineer muhon, aw nausok niya, ubos, aw nausok niyan sa pamahanggatos square meter. Iusukan na yung upat, dahil hakid pakid aw nausok niya. Ubos na katuman ka na yung manyo, pindahon mo usok yato. Palawakon mo mga 5 dupa. At inapindahan mo, pangilahan ka niya. Habihato ka lala na tunkaw, sinullahu subhanahu wa ta'ala. Arawan ba ita, ipagyan lang niya, manaral ard. Amuin pangilahan, hakarandanan. Kaya nasin man kita rin ang daerah, kita may mga pangilahan. Ini lang niya street behind ini street behind ini lang niya one way. Ini no parking. Magkumakato pa traffic light, ano sa pangilahan. Mang green, nago. Mang sapa, mapula, na stop. Pangilahan siya to. Pinda mo isabyat to. In one way, biyutang mo two way. In no parking, damit ka pindahan mo. Free parking yung biyutang mo rito. At inapindahan mo yung pangilahan. Makalamot ka rin hauno. Dahil halianat sinullahu subhanahu wa ta'ala. Isyu pa yung mga lianat sinullahu ta'ala. Lang si Nabi Muhammad, la'anallahu man la'ana walidayhi. Lianat sinullahu ta'ala, in mang la'nat harwa maas niya. Pabila mo iya hina mo, at tawakan hiyama mo, lianat ko sinullahu ta'ala, ikaw in la'natun sinullahu ta'ala. Ikaw in la'natun sinullahu ta'ala. Harawing hadis lang si Nabi Muhammad, la'ana man sabba ummahu. Lianat isiyo-siyo imamisara siya, mangi hauno. Ha ina niya. Dapat kanong si Nabi Muhammad, la'anallahu man adalla a'ma 'anit tariq. Lianat sinullahu ta'ala
in mang laong hata ubuta hakarandanan. Buta na yung tauri na makaingat sindahan laungon mo pa. Ang biyati niya ang mula na tunkaw sinong subhanahu wa ta'ala. Isyu pa'y mga lianat. La'anallahu man atabahima. Astaghfirullah lazim. Lianat sinallahu ta'ala. Yung mga manusia, mangjina sila hayo. Ano tayo mga manusia, Beni? Lianat sila sinallahu ta'ala. Isyu pa'y mga lianat. Wala'anallahu man amila amala qawmi Lut. Lang si Nabi Muhammad, lianat sinallahu ta'ala. Inhuminang singkakahinang singkauman Lut. Kuning kakahinang singkauman Lut. Ingkaunan nila kausugan. In kabayaan nila suukon pagkahin nila usog. Hati niya usog, iban usog. Biyasin mga bantut ini. Manawadu billahi min dhalik. Unin niya kung kanila ini. Ang sinabi Muhammad, bangyulong niya pagbak, mga sila, naghinang singkaw manhilot, at inibesin kabantutan ini. Faktulu al-fa'il wal maf'ulu bihi. Patayan niyo, inhiminang, ibang kyugdan sininang. Subhanallah. Dosa na kula pa Allah Ta'ala. Isyu pa'y mga lianat. La'ana man ata kahinan aw ata imra'atan fi duburiha. Lianat sinallahu Ta'ala imat tu magpakita ataw mangingita. Magpakita matukan damadam aurin. Lianat sinallahu Ta'ala. Ang nga mga manusia matu pataw mangingit ay ipakita yung pulis na magkarayan daw ako tawadi. Yung mga babae na lusop na matu pataw mangingit makabana pa ako ini tawadi na. Subhanallah, dosa rakula. Lianat sinallahu Ta'ala yung kakahinang sinaghinang bihat ko. Awatay imra'atan fi duburiha. Atawakan sumuk siya babae day katay Quran. Lianat taysab sinallahu Ta'ala. Wala anna yahatu wa man hawlaha. Yung mga tao na mikyan, lianat sinallahu Ta'ala. Amuin, apabila sila kiamatayan, magsilawak sila. Pero sin kakahinang si mga sila kababaihan, di makasabar. Pabila para tungan sinallahu Ta'ala musibah, inangon nila magtangis, magsilawak. Wayron ngi niya intumuin luha mo. Wayron ngi din magmasusa ka pabila ko kamatayan. Biyanasin, jimatu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak tunawa patinanak na Ibrahim. Uli lagi si Nabi Muhammad. Innal ayna la tadma. Matan tuod lang niya in mata. Magluha siya. Wa innal quluba la tahzan. Matan tuod in pangatayan. In atay magkasusa. Wala naqula illa ma yarda rabbuna tabaraka wa ta'ala. Di kami lang niya makapamung bat malain kanini kapamung namu amoy kariridaan kamu sintuhan namu. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Matantuod in pagbutas namu iban sin ikaw ya Ibrahim ika susanamu. Nang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun magsilawak ini dayang hamangan lianat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mataw di mga lianat. Isyu pa mga lianat. Wala na man zabah li ghairillah. Iban lianat mga sila magsumbay hakar na simpang lagu inila parugaing dayang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kabaita si Nabi Muhammad. Wala ala sariq. Mga sugaru lianat daysab sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala na man sabba sahaba. Demikian mamisara mangi. Mamisara simisara mapangkala mga kasahabatan lianat daysab sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Isyu pa mga lianat. Wala ana rajulan samya hayya ala salah hayya ala al-fala thumma lam yatib. Lianat sinallahu ta'ala mga sila nakarungog simbang. Diungog nila hayya ala salah hayya ala al-fala sakali di sila matuka masjid ng bahaya. Lianat sinallahu ta'ala. Isyu pa mga lianat. Wala ana al-mukhannasina min ar-rijal wal mutarajjilati min an-nisa. Iban lianat sinallahu ta'ala. Mga sila kausugan nagbantut. Mga bantut lianat sinallahu ta'ala. Usog sila pepanjari sin Tuhan. Sa ininang na magbantut-bantut sila. Damit kani mga sila kababaihan pepanjari sinallahu ta'ala. Sa ininang nila magtumboy sila. Lianat sila sinallahu ta'ala lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyu pa mga lianat. Wala ana al-mar'at albasu libsatu rajul wal rajul yalbasu libsatu mar'a. Damit kani lianat sinallahu ta'ala. In kababaihan mamakay sila sin pamakay sin usog. Damit kani kausuhan mamakay sin pamakay sin kababaihan lianat daysab sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyu pa mga lianat. Wala ana Allahu man ata haidan aw imra'atan fi duburiha. Lianat sin Allah ta'ala isyu sumuk kababai hakasawahan nila diuru.
atawa kan sumuk sila ring hatay Quran inyat tu lianat sinallahu ta'ala. Isyu pa lianat dong si Nabi Muhammad wala ana man asyara ila akhihi bihadida. Lianat sinallahu ta'ala isyu in surangan niya intay manghud niya sin basi. Surangan niya sin sinapang, surangan niya sin laring. Unong basi ipanurang niya hatay manghud niya Muslim la natun siya magtuy sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mataod ikyaway ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing ha mga lianat sinallahu ta'ala iban lianat sinallahu ta'ala labay daing harila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila long sing kaulamaan masabot in si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in huminang sinunong kakahinang yaon bat lianat si sinallahu ta'ala inyat to pangilahan sin kakahinang yaon dusa dakula Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk nasadya rin di pangadyan sin kita nyo insyaallah ta'ala mahuli mamaid na kami insyaallah ganapan na to dakuman haru ang waktu mahuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.